Basi tunakuwa na neno wana wa Mungu, sababu tunatamani tupate kuonyesha namna gani Mungu anataka kwetu, na hapo tunakuwa na somo kubwa kabisa ambalo nakwenda kusema ya kwamba chuki. Tutakwenda kuonyesha upendo, thamani ya upendo na namna gani mtu anaweza penda mtu mwingine, lakini acha tuonyeshe ya kwamba kitu ambacho kinaweza ondoa upendo kinaweza kuwa kitu gani. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo tunakwenda kuona katika ile Yohana Injili 3 na mstari wake mdogo wa 15, inasema ya kwamba ona jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu hata vile akamtoa mwana wake wa pekee, ila kila mule atakayemuona apate kumwamini na apate kuwa na uzima wa milele. Lakini sasa tuangalie ya kwamba maandiko yanakwenda kuonyesha ya kwamba yeye anayemchukia ndugu yake ni muuaji, na huyu muuaji na kila muuaji hataona uzima wa milele. Watu wengi wanajidanganya kuomba na kuonyesha ya kwamba wanampenda Mungu, lakini wakati wanamchukia ndugu zao. Sasa Mungu anasema ya kwamba ona jinsi alivyoupenda ulimwengu, yeye akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila yule atakayemwamini awe na uzima wa milele. Na sasa sisi tutakwenda kuonyesha chuki inatoka wapi ili upendo ukose ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe.